Noma ngabe uthakase njani ungayi kubantu abadala okhulele phambi kwabo ujahile. Mina lento ngayibona ngiye eDondoni ugogo ashonelwe ngusesi wakhe. Wayehlele ematrasini kusacala iviki laze layophela iviki ahlele ematrasini kulelo khaya lapho bekushone khona usesi wakhe. Mina ngizisukela eGoli sekuyiFriday usesi wakhe ungcwatshwa ngoMgcibelo. Mangifika ngeFriday ngiya straight kule khaya lapho kudlule khona usesi wagogo ngiyolanda isikhiya khona ngizoya endlini ngiphumule ngikhiphe ikhwama emotweni yabona ngilungisa into engizoyidla before ngilala khona ngizovuka ekseni ngemgcwabeni wasesi wagogo. Hayi phela eDondoni ngikhulele khona vele bayangazi kulelo khaya lapho balahlekelwe yisihlobo bayangazi ngikhulele phambi kwabo. Kodwa kulelo lwesihlanu engafika ngayo ntambama bengidiniwe into bengiyifuna nje ukuthi ngithathe isikhiya kugogo ngihambe ngekhaya ngivule ngikhiphe ikhwama zami ngilale ngiphumule ngivuke ekseni ngemgcwabeni ngifike ngilekelele lapho ngilekelela khona bese ngizibuyele eGoli lapho ngitohoza khona. Yazi ngathe mangifika angibona abantu engibaziyo ngaphandle kulelo khaya ngolesihlanu ngibuza ukuthi hawu ugogo ngamboni bathi hayi uhleli nabanye bomama ematrasini ekamerweni elikhulu lala ekhaya bangilayela ukuthi likuphi. Hayi nganqonqotha ngangena kule kamera mangingena ngithola abogogo nje abadala bahleli phasi ngiye straight kugogo wami angifika ngithi sawubona gogo ngibingelele nabanye abakulelo kamero bese ngikhulumela phasi ugogo ukuthi hayi bengizocela isikhiya ngizoya ekhaya. Hayi ugogo asikhiphe kancane isikhiya athi yena Simelane uyambona lona engikhuluma naye. Hayi lo munye ugogo abambiza ngoNasimelane avela abuza athi ngibani angimboni. Athi Thokozane sondela lapha kuko gogo Simelane akubuke kahle mbuke kahle ukuthi ufana nobani kubantu abami. Hey hayi sengiyasuka la kugogo la ngicela khona isikhiya ngiya lapha kugogo Simelane angifika kugogo Simelane ngifike ngisondele kuye athi hayi mfana wami mina angikuboni kahle ungubani wena ngithi ngingithokozana athi kwakabani ngithi ngwakadladla athi hayi angimboni uphendula ugogo lapha athi hayi angimboni ukuthi ufana nobani kubantu abakho athi ugogo ngumntana Zandile lo athi hayi wababaza athi hayi wena sokhule kangaka ngithi awu phela mina ngasengididekile manje ukuthi hawu lo gogo uyangazi nami angimazi nguwe lo sokhule kangaka ngithi athi unangakhi ngimtshele ukuthi nginangakhi eminyaka athi hawu buka intshebe seyingakanani hayi wena bo usugugile mosi ngithi hayi no hayi wesekukhulekile athi hayi bo nguwe ngithi athi yazi mina ngakugcina umncane ugogo wakho nomama wakho bacomplaina beza kimi bazobuza ukuthi umntwana uma ngadli kumele enziweni ngoba bowungakufuni ukudla so wondile unamathambo kuvela amathambo mawuhamba kube ngathi uzopheshulwa moya. Hayi ngithi hawu bayi bengingazi abakase bangicocela athi vele bomncane kwenzeka leyo nto futhi nje angiyakholwa ukuthi abakase bakucocela ngoba into ebuhlungu le besiyitshela ukuthi wena uzondlula emhlabeni ngoba bowungadli noma bakunikani ungadli ngoba mina ngabatshela ukuthi abakwenzela icustard bakwenzela icustard umunce yona ngoba icustard izokunika amandla inebisi uyabona futhi yona inoshukela so awungadla abangakwenzela icustard udle yona uzoba right necustard bowungayifuni uyakwazi lokho ngithi hayi cha angikhumbuli vele ngingadli ngingakuthanda ukudla cha angisikhumbuli leso sikhathi athi bomncane hayi ngithi iyaphela ngoba imoto ngishiye iduma ngaphandle ngoba bengingene nje mina ngithi ngiyoyifunela isikhiya sokuya ekhaya kagogo la ngikhulele khona ngifike ngivule la ngilala khona uyayibona nje bengifuna ukuthi kube yinto ya fast lento yokuyolanda isikhiya. Hayi kuthiwa awuke ubize umntanami lo sekhishini oqoba amaveji baqoba amaveji bantu abambangale bake bangibuza ngawe
bake bangibuza ukuthi ukuphi. Ngathi mina hayi lo mntwana wagula kakhulu asemncane ene mina ngiyacabanga ukuthi lo mntwana wandlula emhlabeni. Ha, ngiyabonga. Sebabonga ugogo-ke ukuthi hayi ungivezile. Yabona ukuthi manje I'm discovered. Hayi kwaba khona nje ophumayo vele uyobiza abantwana bagogo Simelane. Bayeza nabo abangazi. Kodwa ugogo Simelane ufuna ukungi-introduce kibo bathi no ngumntana Zandile-ke lo. Umntana Zandile leni-ke nangibuza ngaye. Ngathi mina hayi angimazi lokuthi waphelelaphi kodwa wagula kakhulu nje yasemncane. Yazi nalabo sisi bala kubo 20 something abanye bo 30 something bafika nemense nabo babizwe bacoba amaveji. Sebangibingelela sesiyachawulana siyahagana lapha. Labanye bogogo-ke bathi hayi thina manje sesimangele kwenzakalani ngubani lo nathi sicela ukumazi. Uyabona ukuthi manje yonke lento yalapha ekamerweni lapho kuyindawo khona engithole khona kuthulile. Uyabona ukuthi indawo lapho abantu basemphakathini uma bazolila ikamero ekungena kilo. Uyabona manje bonke la abalapha ifocus seyikumina ene manje ngathi le focus futhi seyashintsha ngoba ngathi sekunenjabulo phakathi ukuthi hawu nangu lo mfana ke walahleka. Yabona yimina loyo manje bantu ngathi bebangifuna ngingatholakala abanye bayitshela ukuthi ngike ngashona. Yabona sengibona ngathi yonke lento ekule room ayisekho ngomufi seyingami. Yena lento ingenza ngidliwe mahloni. Hey hayi ngafunda isifundo ukuthi uma ujahile ungayi lapho kunabantu abadala abakwazi usemncane. Yabona lapho wakhulela khona wakhulela phambi kwabantu abadala ungayi kuleyo ndawo uma ujahile. Ngaphuma after 1 hour 30 minutes kulelo khaya. Imoto yaduma 1 hour 30 minutes. Ngitshela nje ukuthi hayi ngiyongena ngithatha isikhiya nje into ya fast kwajika kwaba ngenye into yokuthi mina ngisi-introduce kubantu bomndeni. Ngaphuma sengichawule abantu angazi abangakhi. Ngaphuma sengi-exchange amanamba ami ney'hlobo engakaze ngahlangana nazo. Ngaphuma ugogo Simelane sekacele noKhisa athi buyicabuza ugogo la wasondela wathi naku mina sengicabuza isalukwazi engingasazi. Sengilinde ukuthi ugogo abuye ekhaya makuphela umngcwabo ngizombuza ukuthi gogo kodwa lento ongenze yona lapha khathi uhlele ematrasini kodwa wangenza bo.